wa gago wa ka gale ya tlang a go tlisetsa ditaba tsa legodimo. Ntumelle motho wa Modimo ngwana wetso mo Bantu yo motle, bomme le bontate ba yana le dikhaitsadi ke le dumedise lebitsong le letle la mmoloki le mophulusi e le Jesu Kriste ya go dumedisang ke wa gago wa ka gale ya tlang a go tshwaretse ditaba tsa legodimo, ya tlang a go theolela ditaba tsa legodimo e le moruti wa gago moruti JT Solo a tswa a le mo phuthegong ya Bantu Reformed Church of South Africa. Motho wa Modimo jale ka gale re tla re tlisa mantswe a legodimo. Ntumelle ke re mo moshong wa letsatsi le re tlotla re utlwa lentswe la Modimo le le nang le matla e tlo nna le wena pele re simolla mosebetsi o. Re meme Modimo ka thapelo a re kope thuso. Re phagamisetsa mahlo a rona dithabeng mo thuso ya rona e tswang teng. Thuso ya rona e tswa kae? Thuso ya rona e tswa go wena Jehova ya yentseng magodimo le lefatshe le lewatle le dintho tsotlhe tse re di bonang. Morena le Modimo wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, re ya o leboga Modimo ya matla otlhe, re go lebogela bophelo moso o motle o re file le tsebe ya go tlo go utlwa se lentswe la Modimo le se bua le diphuthego. Tutubolla ditsebe tsa moya Modimo go utlwa se o fepang diphuthego ka sona papa, ka lebitso le le matla la mmoloki Jesu, jaaka ditaba tsa go di tlile go theola di tle re di amogele le go di kuka ka tumelo Modimo ya matla otlhe. Bana le rona ka gare go tshebeletso ena Modimo o bane le mang Modimo kwa te Modimo ya matla otlhe go etsa le go utlwa lentswe la gago ka Jesu ya tshwannang ke khalaletso le ka bosa khutlingi. Amen. Phuthego ya Modimo moso o motle, kgwedi e santse e le yona kgwedi ya bomme mo nna le wena re bua mafoko a wa tintumfazi wa tintumbogoto e santse e le yona beke e le ya bone mo re tlotlang re thaolelwa ke bomme ba rona ba BRCSA ba re thaolela ditaba tsa legodimo mo batlang ba fepa mewa ya rona. Re tlilo go thaola mme wa rona mme Josephinah Marengwa ke ena a tlatlang a re fa lentswe la letsatsi la kajeno, a tla a tsamaya le mme wa rona Ngwenya Phinnah ba tswa ba le mo mokhatlong wa BRCSA ke bona ba tlilong go fepa moya wa rona mo moshong wa letsatsi la kajeno. Motho wa Modimo ntumelle ke gore ke re jale le ka gale lentswe la Modimo le matla, lentswe la Modimo le ya re phidisa ha re le kuka le go le amohela ka tumelo. A nna le wena re tseye motsotso o re ipeye hantle re utlwe se lentswe la Modimo le se buang le diphuthego motho yo kwa teng a khone gore a phele. Nna le wena motho wa Modimo a re ba fetsebe mme Josephinah Marengwa le mme Phinnah Ngwenya sebaka ke sa lona. A re rapeleng Modimo re le fatshe ka difatlhego ke na le rona ka gare go tshebeletso ena ya letsatsi e leng sontaga ya bone ya kgwedi ya basadi. Jehova re tiise o re fe botlhale ba go rera evangeli, e be dijo go ba lapileng, e be pheko go ba kulang, e be tsela e siameng go ba timetseng. O re hauhele ka mehauhelo ya hao e mego, o hlakole ditlolo tsaka ka lebitso la Jesu Kriste morena ya rona ya re nang le ka o sa feleng. Amen. Re ke leboge moruti wa ka, ke leboge ntate moruti wa ka, bagolo botlhe ba Bantu Reform, kereke ya Bantu Reform e kopane. Makwalo ke a mabedi ao ke tla balang. Lekwalo la ntlha re le fumana mo go Matthew 27 verse e le ya 54 le 55. Lekwalo la bobedi le fumana mo go ditiro
Ditiro 16 verse 25 le 26 fela. Lekwalo la ntlha Matthew 27 verse 54 le 55 e balaga yana. Mme molaodi wa lekgolo le ba ba lebeletseng Jesu nae ya re ba bona thoromo ya lefatshe le tse di dirafalang ba boifa thata ba re ammaruri yo e ne e le morwa wa Modimo. Basadi ba bantsi ba lebile ba le kwa kgakala e le fa ba setse Jesu morago go tswa Galilee go mo direla. Mo go bone go ne go le Maria Magdalena le Maria Jakobo le Jose le mma bomorwa Zebedee. Lona le fella fana lekwalo la ntlha. Mo ke badileng teng motlhodithero bogolo le matla a Modimo. Ha ke ya ke lebeletse ka morago ha gore Jesu a hennehele moya, ho na le batho ba ba neng ba mo lebeletse. Ho na le molaodi wa lekgolo ya a neng a le teng ka nako eo. Ya ra ha ho ba le thoromo ya lefatshe le tse dingata di etsahala, batho bana ba ile ba boifa ba re ammaruri ke morwa Modimo. Ba netefatsa hore ka nnete ka bane ba sena tshepo ya gore Jesu ke morwa Modimo. Empa ha ba bona boholo bo ba bona hore ka nnete ke morwa Modimo. Hantse ke ya le yona kgweding ya basadi bane ba le teng basadi ba baneng ba tlhaga Galilee ba baneng ba galeletsa Modimo. E ne e le bo Maria Magdalena, bo Maria Jesu le ba bang ba baneng ba le teng basadi. Ka ba ka gopola re le bomme re le basadi kgweding ya basadi rona re etsa eng ga bo Maria bona ba galaletsa. E reng ke lekwalong la bobedi ka hare ho ditiro mo ke badileng teng gareng ga bosigo banna ba ne ba le teng ka hare go tronko e leng Paul le Silas. Ba ne ba rapela ka hare go tronko, ba ne ba opela difela. Ha ba ntse ba etsa yalo boholo le matla Modimo di a ba fitlhela. Ya ba tronko e a buleha, mejako ya teng e a buleha. Ya re ha ho etsahala mehlolo ba re le metheo ya tronko e ne ya tsitsinyega ka lebaka la thoromo eo ya lefatshe. Tsatsing la kajeko ke rona re ka hare ho tronko ya bolwetse, re ka hare ho lefifi la bolwetse. Seo ke se lemohang ebile ke se utlwisisa le rona ha re ka bina difela ra ba ra rapela tsotlhe di tlile go bofologa ka matla le bogolo ba Modimo. E reng ke ske ka ya lololo hona le o ke tsamayang le ene mme wa rona e leng mme Ngwenya. E re le ene a le fepeng ka mantswe a Modimo ka mabitso a mararo ke a leboga. Ha letsatsi ke re ke hle nna ke lebohe nako le motsotso e mme e ke tsamayang le yena a mphang yona. Ke ke leboha ntate Modimo gore a re a yo mpha matla a yo ntsamaisa. E re taba ya ho qala ke hle ke yo dumedisa mema moruti bashomanyeli benkonzo
baba umfundisi, Khamente yenkosi, bantwana beSunday School. Ekuseni kwelanga nginibingelele futhi nginihloniphile elangeni lanamhlanje, enyanga yabomama bokuthandaza, inyanga yabomama besililo. Abomama bake babopha amakhalo abo ukuthi angangena ukubanda, angabe nokuchachazela. Umama engihamba naye nakayosiphakela kwincwadi yakaMateyu. Nizawukhumbula bomama ukuthi enyangeni esikhathini esindlulile isikhuluma ngale ncwadi, sijulile, sehlile, siphansi. Na icala incwadi ikhuluma, incwadi kaMateyu ithi nayikhuluma ithi umphathi wezwe, umphathi wabafundi bekakhona kulelo thuba nomzuzu nakuyokwenzakala izimanga. Ubhekile nakuyoba nomdumo omkhulu ezweni, oba nokusaba kakhulu, uyachachazela, uyathuka. Ithi na inkulumo yakhe iyokwehla uthi ngempela 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 lona yindodana yaNkulunkulu, lo yindodana yaYesu Kristu umsindisi wethu, ngoba abona izimanga ezenzakalayo. Akhona amakhosikazi, bakhona abomama, omama bokuthandaza, babhekile konke lokhu okwenzakalayo, ngoba amakhosikazi bomama abaningi, amakhosikazi okukhuleka, abomama bengubo ebagade bahamba naye uYesu Kristu, babuya naye eGalilee, bahamba babhekile zonke izimanga ezenzakalayo. Sibhekile bomama enyangeni yabomama izinto ezenzakalayo ngaphakathi kwezwe lethu. Sibhekile bomama izinyembezi sigcwele ebusweni enyangeni yamakhosikazi. Kukhona nokusaba naloke sibhekile isifo icorona, ukuthi ngabe uNkulunkulu wethu uyosihawukela kanjani. Umphathi wethu, ubaba wethu president, njengaye umphathi wasemandulo okade abhekile mayindodana yomuntu iyonikela ngomoya, ayokhipha inkulumo ethi ngempela ngempela indodana yomuntu. Cela uNkulunkulu ayosipha amandla bomama emagumeni amanomhlaba, siye emadolweni siyokhuleka enyangeni yabomama. Bathi bebakhona babhekile. Ningabheki bomama nanuzwa umdumo wenzakala ezweni lethu, nasingahleki. Into kumele sihleke ngayo yizinyembezi eziyawugeleza ebusweni bethu, nasiyokhuleka sithi sihawukele indodana kaDavida, sihawukele uNkulunkulu onamandla, ngoba usithembisile ukuthi wena uNkulunkulu ubusuku nemini uyasizwa. Masingabheki njena singanawo amandla, masibheke sinamandla okukhuleka enyangeni yabomama. Oh moya oh halalela moya niti wachisewo kenandipi lute batang ditukiswe kalerato. Incwadi yesibili bomama abathandekileyo, incwadi ekhuluma ngamadoda amabili, amadoda ake awulwela umbuso wokukhuleka, uPaulo noSilas. Amadoda ubusuku nemini
akade ahleli emkhulekweni, ahleli adumisa, ahlabelela phakathi kwezivunguvungu, phakathi kwezinto zonke, ambiza uYesu Kristu. Nalo kamadoda azilile, akhuleka, ahlabelela. Kwenzakala isimanga futhi esesibili bomama esifana njengangale kuMateyu. Kube nomdumo futhi ngaphakathi kwejele, kube nomdumo futhi omkhulu, insika ekade ibambile ijele lonke, namagume amane endlu yejele ayachachazela kakhulu. Kuba nezivivinyo ezimangalisayo, amasango ayavuleka, amaketanga. Uzalibona mama wami iketanga ukuthi into esabeka kangakanani, into enjani, kepha yakhumuka kumadoda akade ahleli emkhulekweni, ambiza uYesu Kristu ngeqiniso. Akhumuka amaketanga ngoba yindoda, amadoda akade akhuleka ngeqiniso, azilile. Uzawukhumbula ukuthi nezwe leli eriphelang molona bateng batho ba lebella fela, ha bana nako ya ho rapela ntate Modimo. Nako ya bona fela ke ho tsheha, nako ya bona fela ke go lebella fela, ba tshehise ka batho fela. Banna ke ba nako eo ba ne ba sena yona, ba ne ba na le nako ya ho berekisa mangwele a bona, ba ne ba na le nako ya ho mo rapela ntate Modimo gore ka mo hare ha tronko ena ba tla tswa. O tla gopola mme wa ka gore banna ba mo hara bosiu ha ne ba tshwere ba le ka mo hare ga tronko, e le ka lebaka la gore ba ne ba rapela Modimo o phelang, ba ne ba rapela ntate Modimo o kwa magodimong. Fela batho ba ne ba sa rate. Ka nako e le wena mme wa ka o nke Bible ya hao, o e berekise, o rapele ka yona. O ska ba le nako ya hore o tla sheba ngwana Dube hore o etsa eng. Nka se se o loketseng se ngwana Dube a se buang, o se boloke. Se se sa lokang tshwana le setlhare se se keleng sa kgaolwa sa yo tšhiswa ka. Nka lefoko le le sa lokang o le lahlele kwa le ye le yo tšha. O nke tse loketseng, tse tshwanetseng, tsona tse re tshwanetseng hore re dinke, re di boloke mo kgweding ya bomme, kgwedi ya nnete e sa kgetheng lebala la motho. Emahubeni ewesiXhosa ithi akukhethwa bala lomntu, abansundu nabamhlophe mababulele kuYesu, ngoba unguye uThixo wethu ophila ubusuku nemini, osihawukelayo, osizwayo. Ngomama bami ngibongile, asiyofanani njengeintombi, intombi ezilishumi. Zikhona leziya ezaphatha izibane zazo namafutha azo zayokhanyisa, azange zavalelwa ngaphandle. Masingavalelwa ngaphandle bomama bami, masikhanyiseni izibane zethu ubusuku nemini. uNkulunkulu ayobusisa ngoKristu inkosi kube kunaphakade. Masithandazeni egameni loyise, egameni lendodana, egameni lomoya omngcwele. Egameni loyise, egameni lendodana, egameni lomoya omngcwele. uNkulunkulu onamandla wonke, mdali wezulu nomhlaba, emini yelanga baba olungileyo, naba abomama emagumeni amanomhlaba, abomama wesililo Nkosi, enyangeni yabomama babhekisa amehlo abo ezintabeni kuwe, ukuthi sihawukele ngonyama kaJuda, sihawukele uNkulunkulu onamandla wonke, uzwe izikhalo zethu ngemihla namalanga. Sehlile izincwadi, mazithole izindawo ngaphakathi kwama-enjini, ziyokhipha Nkosi imeya emibi ngaphakathi kwezinhliziyo zethu, kuhlale umoya oyingcwele ngemihla namalanga.
kuhlale ithando nokujabula nokuzwana. Sicela ukusithoba uNkulunkulu onamandla ngaphakathi kwamakhaya ethu. Sicela ukusithoba uNkulunkulu onamandla ebusweni bakho nasendaweni yokuthandaza nakubantwana bethu Nkosi. Izivunguvungu zomhlaba ziloke zibasebenzisa, kepha sithi yehla moya oyingcwele uthathe indawo uNkulunkulu onamandla. Masingayo kuyofana uNkulunkulu onamandla njengamadada Nkosi ake athelwa ngamanzi, ithi noma sawangena ngaphakathi kwamanzi kepha aphuma awomile ngoba amanzi awangenanga enyameni. Malingene izwi Nkosi, mayingene imikhuleko yabomama ukucala kwenyanga yabomama, baloke bashumayela abomama, baloke bakhuleka abomama kunye nabafundisi bethu amagumeni amane omhlaba. Loke sibekile indlebe siyalalela Nkosi, mayithole indawo ngeqiniso uNkulunkulu onamandla. Ngikhulekile baba ekuseni kwelanga, ngicela uyengipha amandla ngemihla namalanga Jehova. Konke lokho ngicela ngegama elinamandla la Yesu Kristu uNkulunkulu wethu kuze kube kunaphakade baba. Amen. Motho wa Modimo re utlwile ka moo bomme ba ileng ba re theolela ditaba tsa lehodimo. Ba bua le bomme basadi ba ileng ba sala Jesu morago, ba lebeletse tsa leeto la Jesu le bohloko ba Jesu ka moo a ileng a bapolwa ka teng. Mantswe a maholo a bomme ba re tlisetsang ona ba re lebelle bogolo le matla a Modimo. Ke ka moo ba rileng ga ba bua ditaba tsa bona, ba re ha Jesu a sena a oba hlogo a wela fatshe, ba tswa mantswe ka molaodi o mogolo a re amaruri ona ene e le morwa wa Modimo. Bogolo le bonatla ba Modimo ba bonagala le mo ba baneng ba matla letlalo le moya wa gage, ba itse e le khosi ya dikhosi. Matla le moya wa Modimo wa thaolela mo molaoding ya neng a tshwere nako eo, a re ka nnete ona ke yena morwa wa Modimo. Basutli ba gage ba lemoga thata le matla a Modimo gobane lentswe le tlhalosa lere. Mafika a ile a phetsoga, dinaledi di a wela, gwa nna lefifi le le tshomo lefatsheng. Matla a lehodimo a bonagala mo mopong wa rona re le batho gore nna le wena re phele. Bomme ka jeno ba re raya ba re bomme ba ne ba le teng ba ba neng ba lebile diketso tseo. A bua a re hloka bomme ba le bona ba tla bua bogolo ba Modimo, ba le bona ba ba lebeletseng diketsagalo tse sehlogo tse di neng di etsagala. A re hloka bomme bao ba tla yang ka mangwe le mohatshe gobane ba itse bonatla le bogolo ba Modimo, ba bone diketsagalo tse Modimo a di entseng ko Calvary, ba bone diketsagalo tse Modimo a ba tliseditseng tsona ka lesola borwa bona. Re hloka bomme ba ba tla yamang ba itse thapelo ba ya ka mangwe le mohatshe. A re matla le bogolo ba Modimo a bo bonagale mo gare ga rona. Lentswe le leng le ba le hlalosang bomme ba re bo Paulos le bo Silas ha ba le ka gare ho ntlo ya tronko, ha ba ya mohatshe ka mangwele, ba re mabati a bulega, mohlolo le matla a Modimo a bonagala gape mo go rona gore lentswe la Modimo le a phela, lentswe la Modimo le na le matla. Nna le wena go gana kae gore re kaya le rona ka mangwele ra mororisa ra rapella lefatshe la rona. Bomme ba bua ba re tlhoka bomme basadi bao ba tla etsang
thapelo re tlhoka bomme basadi ba tla reng ga ba lebile matshwenyego ka gare go magae a bona gobane tse ngata tse re lebileng ke ka tswa e le ka bana ba rona ba bolaya ke diritibatsi e ka tswa e le ka tlhakatlhakano e leng teng mo lefatsheng e ka tswa e le ka dipolelo tse sa lokang tse tswang bomme ntse ba lebile ba bolela ba re matla le bogolo ba Modimo ha re ka rorisa ra rapela Modimo a ka tlosa boima bo bo le teng le ba coronavirus Modimo a ka tlosa boima bo bo le teng ba o hloka mesebetsi empa go batla batho ba ba tseyang stepe sa o bontsha gore matla le bogolo ba Modimo di a dira le ka sheno re ya ba leboga ka mantswe a ba ileng ba re theolela gona matla le bogolo ba Modimo re leboga Modimo ka bona ka mo ba ileng ba re theolela ditaba tsa lehodimo motho wa Modimo ke a leboga hanna le wena re ba lebogela re re wa thintu fazi wa thintu mbogoto e tlo nna le wena re tswalle mosebetsi ka thapelo mohau wa morena wa runa Jesu Kriste lerato la Modimo ntate le kopano ya matshediso a moya o halalelang di bane le bona di bane le rona go fihlella go tla ga morena Jesu ka Jesu ya tshwannang ke khalaletso le ka bosa khutleng amen.